برنامه جینگه ریز و حرمت تماشاوان هجا جینگه ها میا ایرو جینگه ها حضرت علی آنگو ریگه هاویه ام هاتن و داره چاودرین خواب گره پارو بکن براستی جی افدر جیکی پررنگی و خوش رنگیه ام هیوید کن برنامه لگور دلی و در باس به جینگه لگورگومه دست پید که دست پید که زنار علی جور دست پید که یعنی جور دست پید که وسا کیلومتر اند دومه افدر بهتر زنار وسا قلسیه که افرا رشه جواب بارینا باران ازی وقت فسیل هم بجن حنا گرتیه طبعی اف حنال دستانه که و حنا دستان هنک جوره کی دنه اف جبو وقت فسیله مر بجن یعنی باران را او شکل دگره زنار مزنجی لپیشه همه درباس و داره بجیه کو حضرت علی دما جنگی دا وک رابس که افکارانیه هم درباس و داره بن همه چاودرین خوی و دارش برای پارو که جنگه دومه تماشاوان هجا نه یک نه دو نه سه نه چهار نه پنج گلک جاران ما بالک شاند سر خودی لدر کتنا خزای لسات حیف و مخابن دیاره اف بانگامه بلکی دیگی هین جیان دیگی جی خو ل دیاره کولور نگیشته جی خو لور در دورا زنار علی بچیای وک داره چامان پیچاندیه اجالور اوان دارانا هموی جران و برینه چما جبو ری کی چکن و باوای کی حسان ورن لور او آواهیان چکن وقت بکجی بازرگانیه براستی جارنا ام دبیجن وکی اکیبا جینگه صد خوزی اف خوشینه کن لولات ما ریو دربی ماجی درفت چه نبانه چکرانا جبو کو بینوی داره بکار بینن جبو رانته اف درجی براستی جیه کی هجای دیتنیه بلکی زده بالا انسانا نکشاندیه جیه کی وسایه لی وکی مگوت جبو برجمندی خواه لور ریچید که ببونه ریجی وان دارانا زرار دادنه وی خوزایه وکی ود بینن یعنی اف وکی انسانه کی مرو بحسبینه یعنی کومکوژیه کی خوزایی مرو تکاره بنافت که اف جیه خمگینیه تدی وک اوان قوزیان ام جوان دارانا دگرن وک جبو ام دمال خدا جی بدنه جبو سوسه لساد مخابن سوسا کو ام جه تشتی کو دگرن نها برچاوه جی خمگینیه ام دی سال وربانگه کتکن جبو همو تماشاوانین خواه ببونه یا و برنامه هیویدارم دنگ مبگی جیه خواه خوزا ام خوزانه دوی چارچوبه ده ام نزدیک خوازای ببن ام زرار ندن خوازای ام تخریبات السر خوازای چه نکن ام لخوازای خودی درب کردن حتی نجمه به ام و بانگه بکن نهاجی ام درباسه
ciye ku be armanca ematine ve dere em derbasê wê derê bin. Jinge didome. Geru geşta me ya li Zinarê Elî didome niha jî em hatin bi dîtbarî ciyekî ji bo em hin tiştana ji we re rave bikin. Li pişt min çiyayê Nûrheqê xuya dike. Wekî tê zanîn li ser erdîgariya Kurdistanê gelek çiyayên bi nav û deng hene. Yek ji wan jî çiyayê Nûrheqê ye. Têkildarî çiyayê Nûrheqê gelek tişt hene. Stran hene, nav hene. Her wiha tiştên têkildarî van tiştana hene. Ji bo me Kurdan Nûrheq, Munzur, Sîpan, Gabar, Cudî, Zagros, her wiha Ararat, Koyespî, Xerzan hemû yekin. Ji ber vê jî me pêwîstî pê dît em werin dîtbariyên xwe yê li vir jî bi we re parve bikin. Heybetiya çiyayê Nûrheqê û heybetiya Zinarên Elî bi we re parve bikin. Li pişt min wekî tê xuya kirin, dar û berên çaman gelek henin. Lê li vê herêmê darê mazî jî hene. Bi dîtbarî dema me mêze dike soringî û heşînî ango keskî rengekî hêja daye xwezaya Zinarên Elî û çiyayê Nûrheqê. Wekî wî dibînin çiyayê Nûrheqê niha di demsala çile da wê derê berf girtiye. Lê ev şînahiya li pişt min xuya dike şînahiya nav xwezayê wekî dikêliye pêş de me behs kir jî texrîbata ku li ser xwezayê tê kirin bi vê xweşîneka pişt min bedewiya pişt min ra tê lîstin. Di wê çarçovê da em her carê em banga xwe dikin me wekî bangewazî dîsa kiribû ji bo xwedî lê derketina xwezayê. Em ê niha derbasî ciyekî din bibin. Li vê derê gelek tiştên pêbehskirinê hene. Em ê behsa wan tiştan yek bi yek ji we re bikin. Jînge didome. Li vir darekî benîştê heye. Temaşevanên hêja dara benîştê, dara benav û kiz wan. Ev her sî cûre heman me re dikare bijîm malbatê ne. Ev dara benîştê ji ber ku hişk bûye û di vir da wekî benîşt reng daye, êca duî rengî da jî dîsa ji nû ve xwe nû kiriye. Ev jî çi ye? Nîşaneya berxwedana xwezayê ye. Divê însan jî xwezayê ji xwe re mînak bigire, di hin tiştan da ji bo parastina xwe, ji bo şexsê xwe be jî, ji bo nete û welatê xwe be jî divê berxwedanekî bike. Wekî evê dara benîştê çawan li hemberî pêkateyên xwezayî, li hemberî sar û sermayê tav û germê çawa xwe diparêze li ber çav e.
لگلی زنار علی بندا وکی جی هاتیه شکرن ام جی وکی اکیبا جنگه هاتن و داره وک پارازوانه خوزای لازمه ام بحثا و تحریبات جی بکن قاسک بره من بحثا او تحریباتا لسر دارو بره ناف خوزای کر ایلور ره اکی چید کن ره اکی جی خرات کن ام بندا و لور پشت مخویات که ریگه ها مراشو قیصریه آنگو گرگمو قیصریه دوردا درباسته بون بچهکرنا و بندا ویرا او ریا کون نها کتیه بن آوه لپشت من خویاد که قسمکی وکی فتلا ماری خویاد که جوی ریا کون و هر والا ور دیسان براج کو پیشی لی هاتیه گرتن دنگ خوزای هاتیه برین او خوزای کو خوشینه کان ددمه ملودین سترانان آنگو هستن هلبستان ددمه لور او دنگ هاتیه برین ام جی وکی اکیبا جنگه دیتباری و چاودرین خواه ارینی نینی ام یک بیک بواره پار و بکن جشکرنا بندا وان را نا جی تقریبات سر خوزای را جی دیسانا لی لپاراستنا خوزای ام ارید کن وکی اکیبا جنگه هر جیواره کو ام بچن لور تشتین ارینی آن نینی چه هبن امی یک بیک جواره راوه بکن و بواره پار و بکن ام باورن ام دو دنگی جواکه کی همو جواکه نبجی محقق دنگی ما دنگی قسمه کی جواکه دوی چارچوبه دا ام تفدگرن و برنامه خواه چید کن جنگه ددومه بله تماشاوانین هیجا گرو گشتا میا لحرما زنار علی ددومه نهاجی لسر زناره کی من رونشت لازمه هنکی بحثا روایتا درباره ویداره دا تکرنجی بکم بگومان جچیبونا انسان دست بکم روواهی حتی رو جمعه ایرو سردمین جهف جودا جهف جهه گلک سردم در باس بونه مروواهی سردم گلک جدا در باز کریه جدما ام بیجن میتولوژیک دما روایتان دما گربونو هوربونیه و هر وا سردم ما ایرو گوهرتن البرچاف گلک تش چه بونن د عالی چاندی دا باوری دا هر وها گوهرتن چه بونه وکی امکار بیجن هن پرتوگن باوریه جی بدمه را خاطنه گوهرتن یانجی سر راست کرن اینجا د درباره و دره دا جی روایت هیا او روایت جی جواکه کی جمع جناو ما کو بروایت باوری آن هیا وکی مگوت میتولوژیک روایت آنگو سردم جهف جدا هبونه محقق هبونه روایت جی تشتن هر چندی دناو خدا خیالی بحوینه جی راستی آن جی محقق هیا درباره و دره دا جی روایت تب عسکرن د سردما حضرت علی دا دما به عسکر خورد شوی جنگی لوی دره وک راوستگه بکار آنیه اف زنارن و دره نا و دره جی لسر و روایت زنارن حضرت علی ته بناسه کرن جخوا اف هرما گرگم آنگو مراشه جبر کو خواجیهین و دره جی اولا علویتیه دهاوینه جبر و جی ev zinarên vê derê jî têkildarî Hezretî Elî têkirin. Êca li vir Hezretî Elî di wê serdemê de dema li vir wek rawestgeh bi kar anîne li pişt min wekî xuya dike ew li gor rîvayeta tê behs kirin bi
şûrê xwe ku navê şûrê wî Zülfikar tê binavkirin, ew zinar ji hev û dû diqelişîne, ji hev û dû vedqetîne. Ev bendava ku gava qasek berê min behs kir, ew bi veqetandîna şûrê Hezretî Elî ji hev hatiye veqetandin. Ev geliyê vê derê jî bi wê rêbazê çêbûye. Eca li vê derê li gor rîvayetê tê behs kirin ciyê lingê hesba Hezretî Elî ku bi navê Duldul tê dizanîn. Dîsa her wiha ciyê av jê vexwariye, ciyê destmêj girtiye, nimêjê kiriye, her wiha ciyê ku wekê xwarin geh bikar aniye. Li vê derê ji xwe zinar li pişt min xuya dike, derbasbûna wê derê jî ji xwe nemimkine, nepêkane meriv derbasî wê derê bê, lê ji vir açiyekî qasî em bigire kadraja me em niha dikişînin û pê behs dikin. Wekî me got, yani rîvayet û mitolojik nêzîkê hevbijî di nav xwe de hinek rastiyan jî dihewînin. Ew jî di nav civaka me da bi erênî tên pêşwazîkirin, xwedî lê derketinekê wisa jî heye. Ev der bi hatina vê derê jî ciyekî asê, ji ber ku ciyekî asê û hatina li vir dijwar e, zêde jî destdirêjiyê vê derê em bêjin nebiye. Lê di demê Dawîd de wekî me got bendavekî hatiye çêkirin niha rêyekî xirat kir, rêyekî çê dikin, ji bo ku van derana jî bikin wek ciyê bazirganiyê. Bi baweriya insana ra jî tê lêzkirin di vê çarçoveda dema me lê dinêre, lazim e li baweriyê insana jî meriv rêz bigire. Di vê çarçoveda me tev bigere, muhaqqaq ew însan jî ji me re xweşhal bin, jîngeh didome. Ez zinarê Elî me, 5 milyon salî me, dema ku parzemîn rabûn û deryaya tethîsê ku ez tê de asê mabûm, di nav çiyayên gewr da herikî ez ji dayîk bûm. Ji dayîkbûna min bi êş bû, çemên zeytûn, firniz û tekîr ji hev cuda nekirin zozanên min. Her sê li hev hatin û qijikên min wek aşiqan hûrgulî kirin, destên min şikandin, nefesa min şikandin. Ew gihîştin kurahiya 200 metre û xwe avêtin nav çengê ceyhanê. Geliyê kisik di herikî qasekî ber bi bakur ve, çiyayê Torosê perçe kirin. Dema ku ez rabûm û bi tenê temaşe kirim, hêza ava ku di herikî ez kirim di duyan. Li aliyekî ez bûm, li aliyekî din cêwiya min gurê dîn bû. Ji wê demê ve em li hev dinêrin. Gava ku avên bi betaniyekî li min pêşandî di herikîn, roj li min hilat, min germ kir û hevalên nû ji min re anî. Pêşî nebatan her alî girt, dar cêwî, beîv, hevirs, kolunc, hinar û darên xwezayî tev li serên min şaxdan. Heywan li pey nebatan ketin, mamik, zozan li her zozanên min di ava geliyên min de masî, çûkên nêçîrê stranan ser min distirin. Herî dawî tu hatî ey însan. Me qasek berê behsa baweriya însana kir.
چاو باوریه انسانان به حبکی دار به چیایکی یا به رویکی هیه الورجی باوریه انسانان روایت تی بحث کردن زنار حضرت علی جرات گوتن الور نه او زنارن کو ام پی بحث دکن وک روایت جبو باوریه انسانان لور ها ماکینه چیه ناوی و انزانم آنینه لور پی اف زنار evet کن خراد کن چه خوشیده که خوازایی لپش مخویات که الور لبر لنگه میشی یعنی معروف دبیجه بلکی اف لوی داره میلیون سال بره لور بیتونه کی هاتیه رجاندن تشه کی وسا اگر نزدیک داجی ام بگرن یعنی براستیجی دشبه وک آواهیه کی لور هبه شکل کی وسا گرتیه اف زناره کی وسا یشخه لساد مخابن انسان جی yani ev خوشینه که خوازای خراد کن خوازای را دلیزن yani ev jine işe به درجه شاوره که وقت خلشکه که هیه اف جی خوازا جبو آجال ناف خوازای اکووی جبو جی سپارتن آمان خوازا اف درفت دا حیوانه جی بفکرن یعنی اف نچه کرنا انسانه خوازاهی چه بویه اف جی حیوان کووی ناف خوازای دم سالن شلیو شلاپه برف و باران دا تین لوان جیان وسا وک جنگه بکارتینن و همان دمه دا هاوینا جی چوکن فرندین و درجی اکول ام بج جنگه هیوان هیلین وان د زناران دا بنی لاتان دا قلشکان دا تین شکره او جی شخوره لور وک جنگه اوید کن یعنی زبستان حیوان مزن و هاوینا جی فرنده چوک وک جنگه بکارتینن اف جی تایبتمندیه کی ناف خوازای جنگه بدومه بله تماشاوانین هیجا جنگه همه ایرو زنار علی بون ام هاتن زنار علی مهن دیتباری و چاودرین خواه بواره پار وکر ام باورد کن برنامه لگور دلی و بیه و مساج کو مدناف برنامه دا بگینه جیه خواه بوان هست و رامانان ام هاتن داویا برنامه جنگه هی حتی برنامه اکیدن و الجنگه اکیدن بمینید خیر و خوشیه دا بخاطره به